ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladaan kemasan post-MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hai kini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Ka District Council Affairs jang ka sarkar jilla haka ka khandai tru ujliu araja phosau kra thau de committee ka ban khle du ba polling do oblong menteri ke tra social welfare jang ka sarkar jilla ban thau ki kandon ki ban trekam habro ko ke jilla Meghalaya khamtam e ki schedule area ki ba po pu usam jang Giant Hills Autonomous District Council ba Garo Hills Autonomous District Council ki ban padan satya ke Lineage Act kemudian ke Khasi Hills Autonomous District Council ka Pinlong a ke Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act ka khandai spa khandai ponyo hak jinga karan bakila pathai ku bor ba polling do ule tho ba ka jimpen long ke jingalang hakan ke sngi kolong banyak karan halo ki kendram balami na ke jing Shield tribe certificate ke clan certificate ba ka tribe certificate ule tho ba ka Garo Hills Autonomous District Council menta karan don hakalenti ban pinkre ka draft jong ka bill ka be de ba ki tribe certificate ka ba ka Giant Hills Autonomous District Council hadu menta kampa pinkre satya ya ka draft jong ka bill Hakari ka committee an kinthop langai kinong mi khman na ka Khasi Giantia but Garo Hills Autonomous District Council natna law ba na ka District Council Affairs Jadi kita meeting kalau bah buat di mat di bah sebut ram jadi dari bah isu tentang ST certificate, land certificate, tribe certificate. Dia datang ke Lineage Act, jangka THADC, dari sebab dari punya, kaba jadi ko patuai ke order jangka Social Welfare Department, ya kaba hadirin la syuti yang ada tenang, bila dia kemarin Regno itu. Dia besar anda kalau bah kini kamu kebiri bah di ST certificate, tribe certificate, planning certificate, kalau relevan dan benda pasti berapa boleh. Di lead up di District Council ke GHADC Garo Hills dan benda stage bagi dan draft ya bill ke jumpi bagi dari bah di tribe certificate ke GHADC pada tempat dan buat ke draft. Di minta kesini lah Rival Constitute ya committee yang bernama chairman yang di social welfare buat kebandan ru ya representation nanti lagi di district council dan dah law department dan KC di kejing mujung kini ke committee kalau ban tahu ya ke an dan itu guidelines di ban on applicable to all beberapa mereka jalan negara dewan kawalan yang di agencies buat cover dan juga office member dari social welfare department. Di hari ini kuasa minta kalau bagi sim ya written suggestions lagi drafts to be up to the district council. Hari kita di session dekat juga 16 kita. Kembalong minta dan negara pilih bahas dan ke Lineage Act dan ke THADC kebaik dari tangbat pilih KTS kita long tahu betul dibanding atau pilih lagi dia pilih entah kita yang berjual ya kan ST certificate ya kat pun provision juga dari cak dari sebab dan punya di rei nomor baka dia ke kamu boleh di ST certificate kat ya di rei pat di sebut pun isu juga juga kami jam mana dari tribal komentator di ngilak long kamnya ya kak bagi lang yang areas baru, isu areas baru untuk state, likely district council. Di sini ni yo anjing berjuki, ingin salah kan, macam dia.